Kunalabantu abahle abanokwenza into ezimbi, kunalabantu abanokwenza into ezinhle. Shuthi kubalekile ukuthi sibathande bonke abantu abasithandayo nalabo abayizitha zethu, ngoba sonke singabantu simunye. Fela muthu kabathu babantu, umuntu ngabantu. Asithi umuntu yinja futhi asisho ukuthi inja umuntu, ngoba sonke singabantu. Kepha into ehlupha kakhulu ile yokuthi kunalabantu abangebantu, bebantu belwa nobuntu kubantu. Sebuphelelepi ubuntu? Uyachaza omnye umuntu uthi busakhona ubuntu ebantwini. Inkinga ukuthi abantu bayahluleka nje ukuphilisana kahle ngendlela efanelekile nabanye abantu. Ngathi cha, mina ngifuna ubuntu. Akusebona ubuntu lo. Wathi ngoba mengangcono mengabe kuyizilwane ezifaniswa nathi ngenxa yemisebenzi yazo nje emihle eziyenzayo thina esiyenzayo, kunokuthi kube ithina esifaniswa ngokwezilwane ngenxa yemisebenzi thina emibi esiyenzayo zona eziyenzayo. Ngoba omunye wesifazane wayekade engazimela athathe nahlanganiselani ukuze aphumelele empilweni, ngeke ngamtshela ukuthi cha, bukele entuthaneni ukuze ungazisoli nakusasa nelanga selishonile uthi omunye untombazana nami ubaba ngase nginomfanisa nebhubesi ngenxa yemisebenzi yakhe yokuthi njalo mayibuya ngezikhathi zakusihle sezijamanzi ambonjwana ulaka lakhe nokuphavumulo kayiletha kuthina nomama ekhaya abantwana bakithi lanifana ncimishini lobhubesi. Sephelelepi ubuntu? Sephelelepi ubuntu? Wakhala unoluntu. Wathi nzima kakhulu nje kumuntu wesifazane mangabe ezohamba yedwa ehlane, ikakhulukazi mezothatha indlela ezomshonisela ilanga engakafinyeleli lapho yakhona. Angisayiphathi nje mezohlangana nomunye umuntu omengiqhube ngowesilisa, uma ngabe ngamsabisanga ngokumbulala uzofisa ukulala naye ngenkani, ngoba izikanuke basikhathini sanamuhla kubakhapeyana zehla ngemjuluko yamadoda abayijuluka phezu kwengane ezincane. Mangabe ezicindazela ngethemba ukuthi uzoshisha sifinyelele empumelelweni ngaleyo mzuzu. Impumelelo zongani ifane nephunga lenyama yosiwe kamakhelwane ngoba ngamehlo kaziboni. Sambuza ugcina sathi khuluma gcina uzwe, mengabe konakala kangaka ezweni. Uthi ugcina mengangcono abaphathi bomsebenzi wami bengayiyeka lento abayenzayo yokuthi njalo kumele kushonile ngasekumele kuqale kuqashwe umuntu wesifazane